Naimbag nga orasyo papagayam syakmanan ni Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabgablaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pa di Sir Edwin Estacio dita Poblasyon, Santo Tomas, La Union. Ti pamilya gangan di Ilagan Isabela, Mikas Vlog, Kanirenante, Quintero. Kastiman ti surat ni Pagayam Tina. Dear manang biyanang, ada kakaysuna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkalmat ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami ngaykan iti kwarta may, iti amana. Nga may di nakiasawan, manmano namang tad iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngamda kami, adadakkel na. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ne, da kayo magayam nanang, sumrag kayo Nagyaman na. Adda napatag adamagag, iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu aya, jay kalding yaw. Ni, apay aya, ada mo yung gumatang? Wala, tadyay mo't kano asawa mo, ti mapan mangilaklakaw. Iso kat ti mapan mangikunkunta ka, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag, no amom nga ilaklako na jay kalding yaw. Ay, kawan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti tarak nun may. Nay, kita alaam ti mapaglakwan ti kaldeng, sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa at agasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal. Wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon latayan na. Agin sisingpit laday jay. Takakaskasarila ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. Doapay nga may asaan profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo nga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Kan aminin apaggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo mi di opisina yaw. Adama ngamin nagarom idikan ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Jak maikaray. Adayaw, tirik nakkan ko anak. Alvin, lakay. Imatang ak iti chinelas mo. Naingpis mga may nang chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta napuskol. Di mo rajag chinchinilas kayo mabalain. Napuskol, ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutangan ang chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak arti bakay. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kolonan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main.
Kagdigdigo sa ama, nanang. Wala, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamay gatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan, nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis utam di tati na. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak lang. Nay, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag, manipod na kiasawa ni Cindy Conquada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Teko namkit day. Day jay nga alveng ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamay, kagtaltalon mo ni Albain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikatamban ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man, nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya, sagmamano ka no dahita. Diyan mo, nanang. Nan, apirasat man. Napuskol dahito'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dahita, tabranday. Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idinto tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At nga rod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wana nang? Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga rodan mo, nanang. Di maamaw, tanimanan sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa'y di anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon apanagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kayat na nga tata? Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki di day dyan nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabaling ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa?
Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo, inalami ida nga sponsor manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman na manang sindi. Panganak ta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim matang akitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya dama dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputin dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti suot mo. Ad tumar ka no isuot mo day to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawatan. Pasablugan nakapailag, may. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatan bagayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar bakay. Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awam pa'y dagitay duwa nga sponsor or orayan da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kaslama di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng piman ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagitoy bado ta. Kasla kabarbaro pay laeng tanaplancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag talaka man. Saan ati lasip-siputa am? Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawidaksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay tibado na. Ngam data-dadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala. Ngam sagpaminsan laing. Awanin. Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam data-dadakkel na. Isuntik ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Huston. Di kan so manao. Aging gaditoy. Itugtugot mo na itamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anyalay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laing manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawak. Tadari-ri na na. Ay, kati pakita yung iti doktor. Tapno masigod na niya maday ta. Sayang da ito yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamay ti gastusan nga abroad. Dakit ti sweldo iti pagtrabahuhan dito ay. Sige, manaw ta pagsarita amin to. Mga gasawa day ta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kay, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangas ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kay, maupira ka? Agagasak ka no pay lakay. No saan ka no maalay ti agas. Isunton ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin ng trabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti ka ng tayo ngay no siya kagtrabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak na bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Tadamutan ija abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalalaan na mo't nga ta, itikas jay asakit na. Ay, huwag nga road. Hanggang mala, sa nabalay, ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, Nanang. Kumusta nga iti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang Nanang. Da kayon tong timangirwar iti kwarta ngayon pa ikwa. Wan baraw. Damay na yung kwa kwarta yung tatang.
Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay, agyaman na, Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan pagdanagang kinisinday. Kapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Wen nga rod, kuyo gandak man tayo tagpa-check up, nanang. Sigay, wen, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ang ti anak ta, bakit? Wen nga rod lakay. Dayjay matla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para, iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngaimbagbaga, mapapakpakan iti anak ta. Itangay, isaw ta da kwarta na. Pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay. Anya ngay, di ilamutam itan nagiti sinasaom, iti kalabais. Ala, di mon ipalagip kinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kon. Agtrabaho akman ng lakay. Sa araling, agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay Oray ta napintas mo ti trabaho kaya abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin. Basta ti kayak ka, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kagbambanaw. Nagsubli mo nin iti abroad nanang, tatang. Kay sakbay ngagsubli ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang pamaw. Sa bali na ito niya, Nanay, saglili 5,000 kayaw, nanang, tarang. Ay na, agyaman kami, Alvin Barok. Kat alaag na ito agundaway nga agsurikan ka, Barok. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na ka ti anak mi iti badong. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatagkan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Barok. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyakat ti gumura kada kayo, nanang. Isuhalipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Agyaman na, Calvin Barok. Nagsingput ka, manugang. Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagiti pakpakita kiti kalabas. Kat dita na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas iten tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wano leksyon, tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto laon ay kunam, anarigat timang lala ay suwan no mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet nga minan niya, kadwan kadatayaw, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayaw. Tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pan tayo kuma. Asaan la kwarta ti makaita di titulong kada tayo.
Kantay kanayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti ngato. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Syakmanan ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang kan mangkabkablaw kada kayo itinaragsakngal daw yo amen. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo aros, tintay basa ka ni drama ita, ngabsakbay na, kablawan tay 5-8, dama Mel Babakbak dita Bugyas Benguet, Jonathan Bukang, Dongoy family kan, Maske family from Eden Dongoy, kan ni Roding Papilya, dita Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni pagayam Rose. Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin anobyok, adayo anatataangan ngam siyak. Tanasuro ka 60 titawan na. Idin to ta siyak kat nasurok laba ente titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog tinak kanyak. Kan gapo tanasingpat, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitanak ka ng aklon, tamasya nakmet kan kuwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Napayagan nga ipagpagak na itakin ko, ana. Nailaki din day nga ubeng. Kaya't may kuman nga at kasar kayo. Tapno maadan kami matan iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nakagbalay na manugang, nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapod no na, nanang. Kaya't kumutan ti maadaan iti anak. Di pa'y matkayat ni Rose nga kasar kami. Alabay am, takasaritak to ti anak ko. Ay work, Miller. Apay ayang nga itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto malat turong yaw. Jak nga rod kayat. Jak pa'y nakasaga na. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaon no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang ha. Awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kasta pa'y lat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na. Kadjak mat ayayatan. Sursurwam nga ayatan. Kasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Ada pa'y mabalin na itibiyag. Agbiag kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laan. Asla tatangkon. Ay, agtala ka. Nagadupay lang reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tate kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan ah. Saan kumamat nga, ti kayat yu ti matongtongpal. Pangasi yun, nanang. Payaya apilitan no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na, sayang may tlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak taa. Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kandakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pau-itan da iti dulyar. Ay, una yun. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ki ni Miller. Wen, aklonat dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay.
Oh, ato iti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awatan mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, Jack ngamin mapaglibakan tirek nak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok amayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya ang ko man ti pa nagsasao ti anak ko, way. Kasjay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta amaayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan? Inaklon na kan saan? Una, natamnay mat nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan dayjay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga rod awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Milo. Siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka. Ikam iti kwartana, wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansik, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weeknights di anak ko, litson kas kada pizza. Kasta ayanan na. Why, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to itiragsak na. Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss your friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar mi, Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang tala nga nakalagip ka, Uwing taawisin ka. Agkasara kun sila. Anya? Agtala ka man? Anya nga kasar nga ibagbagaman? Saan ka di? Kasar ti kabsat ko. Umay ka dito lugar mi, Juan. Nag-ada yung mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka mat dito. Please. Sika ti may isang abay. Anya? Please. Please. Please, friend. Sige nga ron, kita akto Jack may pasigurado. Mapantaahan adamat lugan ko nga ramatan ta. Sigurado ka? Kabailan tagmaniho iti kasya ka adayo, Miller. Wala, nairwamak nagbibiyahe. Oray kasano ti kinadayo na. Sige nga ron Jack kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho ijay lugar day so nga pinmanaw. Kasta ka di? Wan Miller, nga pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Wan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adamat ka duwam. Ay, Wan. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Wan, tadyak ngamin kaya't ngagmay-may sa ngagbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Taipapas mi man tiagin niliw dito'y gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop.
Ubing pa imat gayam ti ina ti gayem ni Rose. Saan mo't bakit akon ta 58 kon kabsat. Si kakit di ubing pa imat gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyam anak. Ay, oras si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Wana, malagarod kapsat. Mapantangaruden. Ay na, friend. Kita amdamadir kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop dia. Anya. Sabagay, single mom ti ina. Di mat si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa, awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, nubilang laang. Kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga dyak kayat? Ay na, nagmayaten ngay no ginusto da. Kat idawat ta, aprin. Sabay lang uma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita balayo. Gumatang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayaat. No umayak ta mamamuk ida. Ay, saan? Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Tsakayat nga kanchawanda. Iso nga hang kapay lang ang umaigto niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose? Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya ito'y. Iso nga hang kapay lang ang aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga binan na makita. Saan nga sure? Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan, ha? Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kung ngaliklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano daramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello, ayan mo, Rose. Itayak pala dito yung restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, oray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay ganda ka dito'y kapsat. Ay nahain ko yung ti anak ko nagpasyar dito'y. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko dito'y. Napanagorder iti makan ti anak ko. Agkakalamisaan tayo, Miller. Ay, una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan ti mangan. Agsasangot tayo. Hello, friend. Oy, friend. Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar mi. Ha? Nagapuan niyo? Dita lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudo motin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Nung gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami, nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta.
Ay na, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataurmat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayam mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Ha? Imbagam nga agayan ayata? Uwan na. Sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam? Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka dinak tumasurusuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayan. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di kapilitin nga agayat kanyak, tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa balingay ayatan, Miller? Adan, kahit sana peking nga ayat, ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni Ining, ti inatigayem mo, kahit umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang. Ya, mabisay. Ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak ko. Ulbud magayam na jay alakay. Katanyat sangitan nyo ngay. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapwiti parang lipot ni Miller ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nanangan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin tanasingpet kung saan ana imot. Kastati ko na yung ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam mo, chika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kastati ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalaw-lawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Ta payakas lang nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Ta Jack mat maliklikan ti agatap, gapoy ti nakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti inatigayim ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamat tan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga ayayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga ayayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton timangtad iti kwarta kan kuwana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Hello manen, kada kayo. Naimbagkan naragsak ngal daw, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo a Benedicto sa napudpudno anagan, tintay basa ni drama ita. Ngam sakbay na, kablawan tay paybiit da Melody Kolkol, Jinky Cabiles, Connie Bautista kani Christine May, Acosta dita Binalunan, Pangasinan. Hello kada kayo amin. Kasliman ti surat ni pagayam Benedicto. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manen. Iso kanayon ti panagaram ko, ngam, kanayon mat ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mat ti panang paay da kanyak. Kat no mapaayak, aglaladutakon kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysa. Tatang, mangan tayo. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit ti parikot nyo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Di nabayagin na tingsmit ko ha. Imbreak na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka di gawanan ti karbang ang gagayat. Gapo ka di talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo? Itala nakita na kayo? Wine. Sa anak kami na naka-video call kan kuana. Kaya na muladawan ko iti profile ko. Ha? Manutawan na ayan? 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbagang 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti ar-arman nyo iti social media. Day katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan da kayo. Kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yo, lolo. Pangrupa met dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin na mabastay. Gapo iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yo. Adun ti kuraret na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali a remedyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Ay, nagmayat gayam ti agsilpe no nakapilter Ay, nagtar ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ko. Kitaam, day. Kitaam anak ko. Ni, nagtaer kayo matditan? Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kaila agtawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak matiyag balin apugay. Kan baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmayak. Ay, namati matilo ka bakbakitan. Tiyan muna ka ubingak pay. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Eh, di nalaam mo nga abot. Ken kasla kordoroy to'y rupak. Na,
nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladhawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakay. Ay, balo abakay. Hanggang kumayat kat mahit. I-forward ko amin asilpig dito yung silpong ka. Sagay sa nga i-forward. Ay, sos! Na-forward ko matay na itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. I-unsin ka. Ay, na. Ay, naimpaglangan. Tasaan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanang mo, apaw. Duwa nang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo ginubiyang ijabroad. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nanda kayo ti kapal ay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlaka nakak, ti kasaritam. Ta, agsi arak biet. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, uwan. Imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasarita mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, Iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto. Saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini Uncle Mo, Iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mo, Iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini Uncle Mo, Iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abalo ak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan, jak kayat tilakay. Sige, Iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak siag ni Uncle Mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adang mo't gayam nobya yun. Una lakaw. Hanggang, saan ko alam day jay? Bakit anayin? Anya, sayo inaram. Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanya. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya? Ay no, nainlablao na kanya. Tiyan mo na gamain. Ket ubeng ken guwapuak. Di nalaam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. Kat kasano day tanay? Kasano no agkita kay iti personal? Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamain na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kini Carlang apo ko yo. Ha? Namasapulan nak Ilang bangak day jay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaan nakanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang sardangan yung tikas tangar aramidan nyo. Delikado day ta. Kukwartaan yun day di abakit. Kanlukluk ko nyo lang ang itikas tangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tayin tundan da ni agawid day di abakit. I-break kong taon. Anya? Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidat. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Agkadwatan iti agnanayon, my dear. Agkasartan. Kwa, ay awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha?
Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbain na, my loves. Isigurito ta ah. Asyak ti aggastos para iti kalay sa ta. Ay, kwa. Ay, sa anak pa nakasagana ang mga asawa. Ubingak pa'y. Ay, basta agawin na. Taumayak agpakasaking ka. Period. Anya! Ni, apay ang nagdakkel tabagyo, Ay. tatang. Ay. Papanan niyo. Ay, agbakasyonak pa lang anak ko. Doon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo ang nangasawa ako niti sa balay. Ha? Asino? Eh, agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan makayata. Anya? Eh, Ay, katakdaran niyo tanubya yung arod. manjak. Jak pagan ano day jay. Mga asawa, bakit pa? Ha? Pulos mo ta. Ore awamait. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inarim yun, no saan nyo akayan? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap na iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Di mat ko nayo, anamin adon a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Kadasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amang ayat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawa. Basta saan apadak a senior citizen. Eh, ano sa kaun taglaklakay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yan, aya paray. Ay, way! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw. Inuman mo itirabay. Anya? No kaya mo? Nag-apply kan ditay. Tayo bagat ka ni Baus. Iso na lang ata para inaw tisap sa pulen da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. Ay, sige. Kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang itipag na idak ita. Ta aday lemlem mga. Ha? Apay ada utang mau. Ay, kwawan. Nga banda bakit kay lemlem mga. Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Haya! Bala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Gawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Ha? Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumurag kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa? Carla! Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Jak mo, Nana. Kadin amat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti pa nagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, jak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pay ni Lolo. Unay mo ngaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga tanga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Ay, urayan ta ni Lulong anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka. Inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay talaga yam. Awan problema iti dayta. Ay, hagyaman nak tainayat nak. Nga uray nalukmagak.
Ay na, sana problema ti kinalok magmaw. Napintas ka man, nga oray nalok magka. Kan ubeng ka pa ay. Agi katakon dito'y kas waitress. Ay, agi katak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatakon. Tagawitan ijay palaymay. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka man, Benedicto. Sino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ayawan maramidan nan tanda sa baling asawaag. Mabain mo't siguro dayjay, no makita na ni Danica. Inakto kita entay baboy di kumpare, taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kinan mo ay, ha? Itaray na ko ni di ospital. Darasal. Ay, mabit lang harap. Tama nga yabak iti pangiluganakan ka. Lain pagharap. Masiko ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan na no nagilimudakan ka, Benedicto. Ay na, unak lanulok magmuday jay. Masiko ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureadan anak ko. Ay ayatan ka lata. Makikasarak latakan ka. Ay sanan, nagpaimpagkan tagawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manayin. Ay unayan, tikas to agas-gasat ka. Unayan. Anyangay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alok na dayjay, ngem sikog matgayam nga agpaiso. Ay, nga roda. Madangal lilaw sabot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan nyo ni Nana Marina, kay mawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay, sige, urayan. Ay, naisuman lang ti asawa ka. Ta sigurado adi naklokwan dayjay, tabakitaan. Hello, Marina. Ha? Sino ka? Sika ka diti ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubyong. Siyak ti kanayon mo akad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay dinak patsen. Ay. Nana Marina, pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man alilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. Ay, sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter dayjay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa ay. Sige, agpakada akon. Agsubliak langan ni Brown. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang ija abroad. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni din jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan, tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apokok amang liwliwa kanyak. Alakastan, ti pagayam mo, Benedicto. Ngala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga men ti manglukluko, iti pada atao. Ta si kantumot lang ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyamanak ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama,
To'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Bye-bye! Hello, kada kayo papagayam, naimbag nga oras yo amin, ngawan labas. Sapay la kumata nakaradgad kayo itakan ito, itianyaman nga raramidan kan sa dinuman nga ayan yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo anilo, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay nakablawan tayo payda Mira Luna Facon, di tatarlak, ni Vance Ambo ni dita Taguig City, Susan Ronquillo kani Oscar Mejia dita Victoria Tarlac. Kastoy man ti surat ni pagayam nilo. Dear manang biyanang, may papan kada kami nga upat ti pagtarayan tu istoryak. Siyak ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ani Tata Jimo, sanda pudpudno anagan. Idi baro akpay, di nakayat ti ama ni ame para kan kuana. Kat kastamat iti inak, di nakayat ni ame para kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. Adda nga rodan bukod me a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel me iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rugyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Ipadlakngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Umay ka, tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasan, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasang ka. Alan, ay abam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umot Anyag ay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid maw. Andada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangaron ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid ka. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at chismosa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Taisun to ti iruwar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamaten a minor di edad takno paritan da. Yak ambaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabihin nga mapay ita kayo lang nga sumangpot tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan yung manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kitagayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na. Inbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya tararamidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatag ni Minda. Ket ay ayatan nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pay lang. Di kailangan agbay ni ti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidam. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan naman ti kadwa iti panaglakay na. Adya tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti tapno adda kadkadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang.
Basta dyak kayatan nga mga asawa. Adula amin data. Ano dyan danon ti karuba kanya nanang? Nagpastrek kay kano itila kay diti balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti holiday diti balay? Amulatan na ni Tata G mo day jay. Anyat araramidin nyo diti balay iti may saldaw. Ay kwa, nagis-istorya kami laang ba't anak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day boyfriend yaw. Hapay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kindi Chimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusan mi ataaw. Hapay aparitan na kamakin na yat. Tadamot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbindot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midara armak ti anak na iday. Kunamlan asino mang tagtagibasit kanya. Ibagbaga ka dadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinangagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Ala huston, di mo lagi pun tinapalapas anak ko. Kung yung bagbaga na pa sa dutak, kanaw. Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagya Tata Jimaw. Ala, pakawano mo ni Tatam Ajimo anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming anak na. Adomot laang timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanya. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam anak ko. Nawat kung tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili na nga asawak itan ti talagang ay ayatag. Ngam itatagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinaan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupok pa yan iti silad na. Kasano nga jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na? So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaong. Inamday jay. Ngamkas laubay nga ungtang. Bakitan na makiboy-boy, friend? Gilagbain? Anya ko matidakas na ngay. Katustumat ko na na. Adamot puso na nga agayat. Kababay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babakit dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumot ti bano ababakit dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarin kita. Tila nanang tikas jay. Bay-bay am kadilat na. Ay. Inton ko nag-rebel din ni nanang. Aw. Bakitan? Agri-rebel day? Imposible ay. Sino man ang data katiteksi o ay atatang? Ay, kwa. Ni kumpare. Nan, katakman data silpon nyo. Apay nga sinigawa mo nga iti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Kunak, tubayakat nga ni nanamin daman ng katiteksi o? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga silpon. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo mga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kung to'y subli datoy. Apay ayakas ta ka anak ko. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dararaman nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay napalabasin day kay. Andan asawam. Andamot din asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agraramanak kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masurunak no malagip ko day jay. Ala,
Lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamay. Apay di kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apay kasla naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin? Ay, yagyo man laday ka cellphone ay Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka Ila ko kung dito cellphone. Nilaw, isublim ka cellphone ka Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damot ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siya. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Conforme di kan Anda makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso ti aramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kay, kano nga rod nga agtaray ta? Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog na nga ron akin ni tatangko. Siguro Hanggang, nay, napanandangay. Diya mo Ay, makapadanag madagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo Alpasan ti panang sina kanya, iday. Arman na magayam ni nanang kao. Diya inamkit di Inuy-uyaw na kaidi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano satan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumatnang ta. Kumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapaap, Jimaw. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Ag tinulong ta, Jimaw. Tanapigsa tapay mo't nga agtrabaho. Ag tinulong ta nga aglako-lako dita sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtaray mo't kanudananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinahon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtry kong kunada? Alam, pay amon ti ibagat itao. Aglabas tumatladay ka. Kalubusan yung aming idahan nga agin na yan, tapno malpas. Mauman tumatla ang titaong agsao-sao. Ha? Diyan nga kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla nasakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si kang arod day ayat ita bakal. Aking arod nasakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi para iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diya lang amin malipatan, ti panangumumsi na kanya. Iday! Ay nalakay, no anyaman dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mo, palabsum latan, maditi agimulmula iti sakit tinakam. Itad mo latan, ti pagragsakan ni nanang tabakutan. Iso apalubusa mo, no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadaning ti panagabroad ta bakit? Uwan nga ro dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Kayan may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ijay ta na makabukal iti anak ta bakit?
Ay, wanan niya. Sapay la ko mga rod. Hello, tatang. Kumusta kayo ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Ewan nga Rod. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga masikaso? Ada kami matngaminan ito yung abroad kanila kayo ko. Di nagpakadanagan dito. Tada ni Nanam Aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel te panagyaman ko. Gapoy te panangas asikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay, tatang, agpawitak iti kwarta nga aramatan nyo Ewan na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod tatang, agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Anya, kumusta ni tatang? Ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikasukan niya na. Sana bali tadamot ni Nanaminda ang mga asikasukan ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni tatang ni Nanaminda. Isumat. Agmay-may sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni tatang ija Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kapsat mo. Awan katulong ang mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimo. Ay. Naarbisanak ngamin idi kalman. Naging bagat tumot lang. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman ak, Jimo. Anang, kumusta kayo, ngay? Ay, agyaman ak taimay ka anak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngumaging bagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Kakuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iswa di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Kada umaw-awag. Ni ba amay? Excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nanaminda? Ay, aggur-igur pa ilang aron. Agag-agasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga rudat na cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ka. Lukosta? Maawat mo ni Nanang ka. Kas may kadwang asawa ni tatak mo, amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibagadato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasimpot ti amam iti na. Iso nga, anya nga tanong pagkasaran tayo dang. Ha? Agpaiso? O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran ng si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nak, no di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso kanita tangko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may samay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasin ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw. Akatakunay na ikaw. Aging kat mauding nga angas ka. Kasta akmata.
Kat nakaragragsaka. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak? Aywan, Minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, adayin pawit ni amay apaghanimun ta. Anya, aghanimun ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron. Daghanimun ta. Nagkasar nga rod nanang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagpinatagdadwa. Saan daan agap-apa, no agapadaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay layja bro da ame kantasawa na. Kat dananang kantatang, tagnanaed iti balayda. Alakastan, tuy pagayam mo, Nilo. Wen pagayam Nilo. Rumbang la maawatan tayo dagiti dadakkelyo. Ta saan metla dagiti ubeng ta dakarbengan na nga agayat ken paayat. Ore asino ta amin tayo nga rod ada puso tayo a makarik na iti ayat. Ket kasapulan siguro met dagiti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Ket maragsakan met para kadakwada. Kastamutan kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Kat nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kad Diyos tagnina kada kayo. Amin.